Hey bafethu ngeke ngikhohle mhlazane ngangijola nesugar mama ilali ngiphi imali la ngithengela ifoni la ngenzela konke. Sho bafethu lo muntu sahlangana kanjani naye yabo. Sahlangana okay ngangobuka ama movie ne. Hayike emva kwalokho aphela ama movie sekumele ngihambe anginamali into yokuqala leyo. Nganganakanga ukuthi imali yayingeke iziyanele okay. Sengimile lapha afike kumina lo mama abo labo mama lapha bagangile labo babona ukuthi cha unemali kodwa ugangile futhi lo wafelwa indoda noma wayibulala ukuthi athola amapolisi yilabo mama bakanjalo sho lo mama lo afike kumina ngoba futhi hey yabo ukuthanda izinto yabo ngimile nje la ku driveway wayehamba ngelokhunjani I think ibizwa ngani le moto iMercedes angazi coupe lama angikwazi ke kuyesho angikwazi nalo kwahlukanisa kodwa iMercedes coupe yabo like coupe angazi kodwa nje Mercedes ayimhlophe ayafike lo mama lo yabo uyabazi ke labo mama bagangile ethi mntana okay wangathi mntana wathi boy wathi njani wathi hayi ngiyaphila wathi indaba kumele la yabo wangibuza nje lezo zinto like waqala i-conversation bese ngiyamchazela ngimtshela ukuthi hey yawo ngikade ngilokhunja la manje ilokhunjane imali ayikho ngidinga ukugibela ngihambe ngiyale ekhaya abesethi nayi inkinga ungangena vele namkhonto engifuna ngisize ngayo la ngifoni yami ngoba ngifuna ungilungisela ama settings athize ngiyeze ngithi hayi uyangalapha abesesho ukuthi hayi ngiyalela ukhunjane emhlaba kodwa ngingakwazi ukuthi ngikise anginankinga bese ngithi nami ke ayi ngingayiboni inkinga ngithi hayi ngawina ke la ngizohamba mawala vele anginamali ngaleso sikhathi kushisana yabo ngingene ke emontweni ngithi ngiyangena kukhala isiqeda yabo kudlala lezi ngoma lezi lezi ngoma lezi ayikuthi angikwazi ukuhlanisa ingoma kodwa yabo lezi ngoma ezipholile lezi zothanda impela kudlala zona hayi ngingene angibingelele abese eyazisho ukuthi ubani izinto nami ngiyamchazela yabo emva kwalo ngithi ke hayi ngimchazela izingakalapha ethi hayi inkinga yabo athi hayi asambe ethi kodwa yena usafisa ukuqala emall yabo khona afuna ukuyicosha le ko-Oceans Mall yabo ngize ngithi hayi ngoba vele uyangisiza anginankinga yabo bese eyanginika ifoni yakhe ethi ufuna ngimlungisele into what ngimlungisele yabo ngiyenze yona angisakhumbuli lo sikwakwini kodwa khona into athi ngimlungisele yona yabo anginiki ngithi ngisayiphethe le phone ithi titi kungena imali tshela imali yangena lapha kwaku 160,000 imali yangena ngiphethe ifoni yakhe ngiphethe kanje yabo ngimlungisele izinto kwangena 160,000 engaqale ngajuluka sayibona umama lo ngithi ngifuna ukuyehlisa lapha ngijike ibank balance wathi yini leyo message ngaze ngimnyanga ngithi ukubona ukuthi ifoni mayifaka le ayivele ungazi wehlise kanje khona uzoyibona kahle ibhala ngithi ngifuna ukwenza njalo ethi abo ayithatha ifoni because uyefuna ukubona ngithi yakha yathi qinqing yabo git hayibo 160,000 ngiyazi ukuthi hayi yabona la mhlophe ke lo mama ethi hayi silunga ngangivele sengiyilungisa into ethi ayilungise hayi isilungile yabo ayithatha ifoni sifike lapha angena athi hayi afuni ngikubambe lokuncane because vele ngifuna nje ukushopha ngiqina ukushiya le emotweni uwedwa yabo ngithi hayi inkinga hayi sami ngitshena ukuthi lo mama lo sathi singena umama omdala nje uyambona na ukuthi athi lezi ezikwi-ANC noma kodwa sibona lezi ezinemali nje lezi ezinemali manje uphela mina osho avele bengiqhunyiwe yabo bengenalo into engayenza bese ngithi hayi inkinga bawusambe ayisho singeneke angene avela angene la kwaGucci yabo mina angikaze ngene kwaGucci ngiyangiqala yabo lo mama mfowethu athi ufunani ngithi hayi nayi inhlanhla ngempela hayi nayi inhlanhla ethi ufunani ngithi hayi noma yini ethi hayi ngithatha noma yini ngizoyikhokhela ngithi hawu ushentshweni lami ngizakala umqondo ukuthi lo mama shothi vele ileke ngendimali yabo angazi ukuthi inhloso zakhe zini
ngithathe-ke izinto lapha ngitshela lapha ngathatha i-side bag ngayithathela iy'kibha ngayithathela amateko ngayithathela nokotoyi yabo lo kotoyi lo wakhona ngitshela ukuthi ngithi siyafika lapha bayafaka ithi mhlawumbe 60,000 yabo naye afake ezakhe ibalele ku-150 ethi hayi inkinga ngimbone iqinqing yabo akakhiphi ikhadi vele ayithi ngefoni angizwa ayingeke lo mama lo ethi hayi asambe sesingahamba yebo sihambe kayi ebese ethi awunankinga singaqala lapha kwami because nginqena ukuthi ngifuna ukoshintsha lezi ngubo kwalezi ngubo sengishiselwa kakhulu yabo ngithi hayi ayikho inkinga ngoba vele yambona lo muntu onemali ukuthi into enokujuluka akayithanda yabo ngithi hayi inkinga singahamba singaqala endlini yakhe yabo ayisambeke ezindlini nakhona futhi hayi ukuthi nje lemizi angazi noma i-estate noma yabo mongena lapha yonke into yathe sifike ke kwakhe ayisingene umuzi nje oyisitezi yabona ukuthi la kuhlala ongami la kushaya nangephuli yonke lezo zinto nje kuhlala ongami hayi sidwadleke singene ayangenzela ijuice yabo mama laba angenzela ijuice yabo ahamba oshintsha bese hayi engichazela izitori yabo angithi manje sesihleli phansi sengichazela izitori yonke lona uyasho ukuthi la abana muntu yabo nami ngizale ligi ukuthi ngiyafuna uCrown yabo nginalutho engichazela ukuthi hayi na yabo wachaza izitori fast forward lapha yethu yabo lo mama lo ngithi hayi inkinga yabo zodlala ligadi idladla yabo ayikho inkinga gcina lapha ethi usubona ukuthi hayi yabo la sisiyaphusha yabo hayi ezo manje indaba lo mama lo iyasolisa ngoba manje khona leli camera mfethu yabo elangahlali umuntu kodwa wayehlezi ethi angifike ngibeke ukudla yabo kuhlala kodwa kuhlala umuntu wefethu hayi angigobe ukudla nje bese ntambama ngifike ngiyakususa yabo njalo ntambama mase ngikususa kwakusekubolile yabo ngiqale ukuthi lo mama ngempela zishapha awona nami nganayo into eningi kwavela oyindalela itrans engidalela yonke into uCrown ngangimnandi yabo ngangiphilela kamnandi yabo ukona ukuthi nje siyaphilisana naye ngelinye ilanga ngitshela ukuthi nami ngishaye lento ukuthi cha ngeke ngovula leli camera yabo lento ukuthi hayi ngifisa ukwazi ukuthi kukhonani yabo ngithi ngiyalivula ngeke kalivuleki yabo alivuleki qale ngibheke okay yabo nami ngishaya uvali ngiyenza into kodwa ngishaya uvali yabo amboni nje lo mama ukuthi unemali kodwa yilabo mama banesithunzi yabo ngishaya uvali sathi ngihamba yabo emva lo nguthola okay ngithi kuthi vule yabo sengiyasaba ke lapho sengiyasaba yabo ngithi ngiyavula kumnyama yabo kunamakhethini nje ila kamnyama yabo lamakhethini amnyama hayi la ukwazi ukuthi reflect alivalekile kumnyama ngitshela ukuthi into engayimemeza lapho angazi leyanto noma angazi noma kwakumkhovu noma kwakuyini leyanto ngikutshela ngapha uma ngejubane ngibaleka ngithi nangu lo mama uyabuya ngithi ngiyabona uma ngibaleka uzothi ngiyaphi yabo ngibe nalowo muzwa lo ukuthi mhlambe angimi yabo hayi wena mfethu ngithi lo mama lo nawe lo mama usiyangena endlini lo mama lo uphethe isibhamu ngiyaxaya manje lo mama aphathe isibhamu ke manje mhlawumbe usezobulala mina ayavela ngikhombe ngazi ngithi shembe awuse uyathetha uthi ngilivulelane leli kamera uthi yazi mina ngakubulala kwayimanje ngingabe ngithi kodwa shembe ngitshena ukuthi ngasuka lapho ngoba yabo iphilo case ngalithatha ngajikjela kuyena esandleni ngaphuma ngabaleka lo mama oyiwenza ngibulala lo mama ngaphuma ngabaleka ngaphuma ngefastela ngeqa ngaqisango la khona choko la awala masangani anogesi abachokayo ngitshela ngabeka indwangu ngeqa ngibona naku ngizo into engisho ukuthi bafowethu asibagadeni labo shoga mama la abalungile ikakhulukazi laba ababulalanayo uma befuna ifu mhlawumbe umuntu abhala ipolice ngawo
Barayisi impela besakunika imali kodwa bafowethu sibagadeni. Yawo ngiyacela like lama video ngisazwa post amanye, subscribe. Hey, ya nje bekuyilesi story sami.